com uhasanga amakuru atandukanye agendanye n'ubukerarugendo, aho wabasha kubukinga kugira ngo tuzajyane mu rugendo rutaha. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi, atari ukubera gusa umubare munini w'abaturage, ahubwo ari ukubera amateka maremare, umuco wihariye n'iterambere ridasanzwe. Ni igihugu cyubakiye ku mateka y'imyaka irenga 5,000, kikaba n'igihugu kiri ku isonga mu ikoranabuhanga n'ubucuruzi muri iki gihe. Mu Bushinwa uhasanga ingoro z'abami za kera zihagaze iruhande rw'inyubako ndende z'iki gihe. Imisozi itangaje iri hafi y'imijyi irimo abantu benshi, n'umuco wa kera ugakomeza kubaho mu buzima bwa buri munsi. Muri iyi documentary tugiye kugutembereza ahantu 5 heza ho gusura mu Bushinwa. Ni ahantu hatanga ishusho yuzuye y'amateka, kamere, imibereho n'iterambere ry'iki gihugu gikomeye. Bana natwe rero kuko tugiye guhera ku mwanya wa 5 w'ahantu heza ukwiriye gusura wagiye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ku mwanya wa 5 w'ahantu ukwiriye gusura mu gihugu cy'Ubushinwa ni muri Beijing. Beijing bahita umutima w'amateka n'ubutegetsi. Beijing ni umurwa mukuru w'Ubushinwa kandi ni umutima w'amateka y'igihugu. Uyu mujyi wabaye umurwa mukuru w'ingoma nyinshi z'abami kandi ukomeje kuba igicumbi cy'ubutegetsi n'umuco. Kimwe mu bintu bizwi cyane muri Beijing ni ingoro ya Forbidden City, aho abami babaga n'imiryango yabo. Iyi ngoro ifite ibyumba n'inzu zirenga 9,000, ikaba ari ikimenyetso cy'ububasha n'imigenzo y'ubwami bwa kera. Hafi ya Beijing kandi hari urukuta runini rw'Ubushinwa ari rwo bita Great Walls, rwubatswe mu bihe bitandukanye hagamijwe kurinda igihugu ibitero. Uru rukuta rwerekana ubwenge n'imbaraga z'abubatsi ba kera kandi ni rumwe mu bimenyetso bikomeye by'Ubushinwa ku isi. Muri Beijing kandi usibye amateka hari imibereho myiza ya kijyambere, imihanda minini myiza cyane inyuranyuranamo, ikoranabuhanga n'umuco uhuza uwa kera ndetse n'uwa none. Ku mwanya wa 4 w'ahantu ukwiriye gusura wagiye mu gihugu cy'Ubushinwa turasanga ukwiriye kujya muri Shanghai. Shanghai ni umujyi munini kandi ugezweho kurusha indi mu Bushinwa. Niwo mujyi ugaragaza neza uko Ubushinwa bwahindutse mu gihe gito, buva ku gihugu gikennye bugahinduka igihangange mu bukungu. Uyu mujyi uzwi cyane ku nyubako ndende ziri mu gace ka Pudong, zirimo Shanghai Tower, imwe mu nyubako ndende ku isi. Aha hantu hagaragaza ikoranabuhanga rigezweho n'icyerekezo cy'ejo hazaza. Ku rundi ruhande The Boundary igaragaza inyubako zubatswe mu gihe cy'ubukoloni, bigaragaza amateka y'igihe Shanghai yatangiraga gufungurira isi imiryango. Shanghai ni umujyi w'ubucuruzi, imyidagaduro, imyambarire n'umuco mpuzamahanga ugaragaza isura y'Ubushinwa bwa none. Ku mwanya wa 3 w'ahantu ukwiriye gusura mu gihugu cy'Ubushinwa turasanga ahantu hitwa Xi'an. Xi'an ni isoko ry'amateka ya kera. Xi'an ni umwe mu mujyi wa kera cyane mu Bushinwa, yabaye umurwa mukuru w'ingoma nyinshi kandi ni naho inzira ya Silk Road yatangiraga. Iyi nzira ihuza Ubushinwa n'ibihugu byo mu Burayi, Afurika n'Uburasirazuba bwo hagati. Ikintu kizwi cyane muri Xi'an ni ingabo zibumba, zigizwe n'ibishushanyo by'abasirikare 1000, buri wese afite isura itandukanye. Izi ngabo zashyizwe mu mva y'umwami wa mbere w'Ubushinwa ari we Qin Huang, kugira ngo zimurinde mu buzima bwa nyuma y'urupfu. Xi'an ituma umuntu yumva neza uko Ubushinwa bwa kera bwari bumeze n'uko bwagize uruhare runini mu mateka y'isi. Ku mwanya wa 2 w'ahantu ukwiriye gusura wagiye mu gihugu cy'Ubushinwa turasanga ukwiriye kujya muri Zhangjiajie. Ahangaha uhasanga ubwiza kamere butangaje. Zhangjiajie iherereye mu ntara ya Hunan kandi ni ahantu hazwi ku isi kubera imisozi yihariye imeze nk'inkingi ndende izamuka mu kirere. Iyi misozi itwikiriwe n'igihu, igaha umuntu kumva nk'uri mu isi y'igitangaza. Aha hantu niho haturitse igitekerezo cy'imisozi iguruka muri filime ya Avatar, bikaba byaratumye Zhangjiajie irushaho kumenyekana ku isi hose. Hari kandi ikiraro cy'ibirahuri ariyo Glass Bridge, kimwe mu biraro birebire kandi biteye ubwoba ku isi, cyambukiranya ikibaya kinini. Iki kiraro kandi dukunze kukibona kuri social media zitandukanye, aho uba ugenda wireba uri ahantu hejuru cyane, hanyuma ugenda ureba hasi neza nk'aho uri gukandagira mu isi yigendera. Usanga abantu batandukanye bari kuhaca babateruye kuko baba bafite ubwoba bwo kureba hasi, wagira ngo urahakandagira uhita ugwamo ugere hasi. Zhangjiajie igaragaza ko Ubushinwa bufite kamere ikomeye kandi itandukanye, itari imijyi n'amateka gusa. Ku mwanya wa 1 w'ahantu ukwiriye gusura wagiye mu gihugu cy'Ubushinwa turasanga ukwiriye kujya muri Guilin.
Ahangaha uhasanga amahoro n'ubwiza bwa kamere. Guilin ni umujyi uherereye mu majyepfo y'Ubushinwa mu ntara ya Guangxi. Uyu mujyi umaze kumenyekana mu mateka y'Ubushinwa kubera ubwiza bwa kamere yawo, by'umwihariko imisozi ya limestone, inkombe nziza zitekanye, imiterere yihariye y'ubutaka itaboneka henshi ku isi. Ubundi amateka ya Guilin atangira kera cyane ahagana mu myaka irenga 2000 ishize mu gihe cy'ingoma y'umwami Qin mbere ya Yesu. Muri icyo gihe Guilin yabaye ahantu h'ingenzi mu bucuruzi n'itumanaho, cyane cyane kubera uruzi rwa Rim rwahuzaga uduce dutandukanye tw'igihugu. Ku ngoma ya Han, Guilin yarushijeho gutera imbere, iba igicumbi cy'ubucuruzi n'umuco, ihuza amajyepfo y'Ubushinwa n'utundi turere two muri icyo gihugu. Ku ngoma ya Tang na Song, Guilin yabaye ahantu hakunzwe n'abanyabwenge, abahanzi n'abasizi. Abasizi benshi b'ibihe bya kera bagendaga basura Guilin bandika imivugo n'indirimbo zivuga ku misozi yayo, ku ruzi rwari no ku mahoro yahabonekaga. Muri icyo gihe Guilin yatangiye kuvugwa cyane nk'ahantu hagaragaza ubwiza bw'Ubushinwa, ndetse hakavugwa umugani uzwi cyane ugira uti imisozi n'amazi ya Guilin aruta ahantu hose munsi y'ijuru. Muri Guilin kamere niyo yagize uruhare rukomeye ku mateka ya Guilin. Imisozi ya limestone yagiye ibumbwa mu myaka miliyoni nyinshi ishize n'imvura n'amazi, ikagira isura idasanzwe imeze nk'amashusho y'umuhanzi. Uruzi rwari rwabaye inzira y'ubucuruzi, ubwikorezi n'umuco. Abaturage bagenderaga kuri uru ruzi mu buzima bwa buri munsi, bakaroba, gucuruza, gutwara ibicuruzwa no gutembera. Guilin ituwe n'amoko atandukanye, cyane cyane abazuhuani hamwe n'abandi baturage b'Ubushinwa. Ibi byatumye Guilin igira umuco wihariye uhuza imigenzo ya kera, imbyino n'indirimbo n'imihango gakondo. Abaturage ba Guilin kandi bazwiho ubuzima butuje, kubaho kamere no kuyifata nk'igice cy'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Dore ibyiza nyaburanga dusanga muri Guilin. Guilin izwi cyane kubera imisozi yayo yihariye ya cluster, ifite imiterere y'inkingi n'udutambiko tugaragara nk'igishushanyo. Iyo utembereye muri Li River ushobora kubona imisozi ikikijwe n'amazi mu buryo butangaje, bikaba byiza cyane ku mafoto no kubatembera. Aha kandi tuhasanga umugezi wa Li River, niwo mugezi uzwi cyane muri Guilin, uca mu misozi y'akarere ka cluster. Gutembera mu bwato muri Li River ni kimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo benshi. Ubu buryo bwo gutembera bukerekana amazi y'umwimerere, inkike z'ibiti, imisozi ikikijwe ndetse n'imijyi mito iri ku nkengero z'umugezi, biri muri bimwe bikurura ba mukerarugendo. Aha kandi tuhasanga ibiyaga n'imigezi. Hari ibiyaga byiza cyane nka Seven Star Lake, ahantu hateye ubwiza kandi hatuje, hubakwa imihanda myiza yo gutembereramo. Aha hari ibiyaga bituma hagera ubushyuhe bwiza, amahumbezi meza, kandi ni ahantu heza ho kuruhukira. Aha kandi hari urwuri rw'amabuye y'amoko atandukanye. Ahangaha iyo uhageze ubona hadasanzwe. Mu by'ukuri ni kimwe mu byiza nyaburanga bya Guilin, kuko hifashishwa amatara atandukanye ashyirwamo ku buryo bugaragaza umwihariko w'amabuye. Aha kandi tuhasanga ibirunga n'imisozi ifite amateka. Hari n'ahandi hantu nko ku misozi ya Longjing, aho imisozi ikikijwe n'utubyiniriro. Muri make Guilin ni kimwe mu byiza nyaburanga ku isi kubera umwihariko n'imisozi ya cluster, amazi ya Li River, ibiyaga byiza n'imigezi itangaje. Ni ahantu heza cyane ku bategura amafoto, abahanzi n'abakunda gutembera mu buryo bw'ibidukikije. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Niba wifuza cyangwa se uteganya gutemberera mu gihugu cy'Ubushinwa, nizere ko utazagenda udasuye aha hantu hagatangaza. Niba kandi witegura urugendo cyangwa se wifuza kuzajya gutembera, watwandikira kuri vivoadventure.com, hanyuma ukatubwira ahantu wifuza gutemberera tukazabigufashamo. Mbibutse ko turi gutegura urugendo. Niba rero wifuza kuzatemberana natwe, watwandikira muri komenti kugira ngo tuzajyane muri uru rugendo. Si ibyo gusa, niba ushaka washyiraho nimero ya telefone tukazagushyira muri groupe ya WhatsApp ya Vivo Adventure, hanyuma nawe tukajya tujyana mu ngendo zitandukanye turi gutegura. Reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, wowe tubana umunsi ku wundi, wowe ukunda ibijyanye n'ubukerarugendo. Reka tugushimire, tuzasubire ubutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari muri kumwe nanjye Uwera Joseline Pajojo.